Үтө күнінен көк экраны көрәтчілер. Бүгін кинолетопис Якутия беребет улу кайы ағы консуллар үбілейін чәрчетінен терілден аспыт улахан қабанна «Подвиг в каждом кадре» фестиваль тула болуға. Манна любительскай олебетері анал оператор өрәғы суақ бірдейлен жон ұстан үйетіппет кенелері болар. Биһиги студия бытыгар ыңырдыбыт. Күлүмнүр хатынан государственный премия лауреата, биллер кинорежиссер, Саха республикатын культуратын туйгуна, Саха сирин кинематографистарын союхун председателин солбиячы Иван Юрьевич Кривогорницын. Үтө күннен Иван Юрьевич. Үтө күннен Марина Сафроновна. Жа бу күннерге «Подвиг в каждом кадре» ден фестиваль болла. Онно 13 үлени жүллүр сүбәгә эксперттер көрән туттар буттара. Бу леләре канны улустардан кирбиттерей, ол тоһунан күндү көрәчилер битер кепсән сәгәтен алакка. Дороголорун күндү көрәчилер, күндү Марина. Бу фестивальга национальный центр аудиовизуального наследия специалисттары әлбәх багай материалы көрәннәр 13 материал талбыттара. Олору бихе жүллүр шибе көрән талбыппыт, жүлләйппет, үддәх астымып бітте қанада. Тоға детерген арас-арас улустартан кәлбет ұғылы бұт, аройынартан ұғылы бұт материалдар әті. Бұл маны кыра камеранын ұсталдар әті. Бұл мен бәйім оға хүджан ұсты бұт камерам, ағам кені, 6 миллиметрдақ. Бұл, конечно, бұл камера хүддәқ бұрыстой әті ұстарға. Кугасва беремени 200 минут остаған бір пленканы. Ол бұйығар хатан монтажный туынсу, оны монтажына ұстарғар тияған. Ол кіраддақтан ондық бірілерді хүддәқ оңырарға ұрақатардағады. Хүддәқ ұлған бағалақ жондары жарықтаналар әді. Бетерәнлері хүддәқ арағынайдан ұсы бұттар. И парад тәкемегер, мұняқ тәкемегер, желерін тәкемнергер, Чугастан, олата нючилы так крупный планы туттан, улахан опсай пландар ханна болдырын көндірін хүддәқ. Механавар бәдерін кәмдергер, бәдерін тахымдарға хүддәқ үшейдік ұсты бұттар дейханны бұн. Аз бетерәнлері сиредерін қарақтарын көрін кехи верер. Итіндік сирей қарақ білген олақ суақ тек қағыр. Тұтулар қапилары олақ атын. Саңаралдары еңерелері әлме үші болды, только, конечно, хамойға хин бұл вандық пленка 6 миллиметрға, даже 16 миллиметрға звуковой дорожка хуағада. Ол хин болағана бұл, мен әбелетекім барым, көнәғіскі ити кинопленкалары, кәнекі режиссердар бәлері тыз ұс әбәнлер, олық тұспа айымнен ұрықтырыншыр. Монтаждандар, кәнекі сүрбе, отуд бейін сүйс сылынан. Ол хин кінлерге ити аялдарығар хүдді олақан кен тоқ бар. Возможности есть для монтажа и для тоқа. Аяр түгәңе. Бұл бұта ағуын сыла болан дөтті әдір, егі байдар бұд, егі тұғыды әдір бұд, ағалар бұд, байдар бұд, ұзы ратан бүтән ағаян егілді. Оның бұл аудиовизуальный кейін терьер мероприятиета көпті шөйді бейінен бұл. Қас бейді кадрға қосын бүйілген девистағыдар мероприятия тәпепті алған солталақ, онысы да солталынан еден саныр. Бұл көстері кинокадрдарға ән ордук кемулетін бейрәтің әте? Бұл фестивальға бұл банда көстібіт. Жонтан бұл Назаров Илья Романовичтен мән қаластан хыджар қара бәхөлігер үліләбіт физкультура учутала. Кені ұтымнан жарықтан әрді. Осынан мен қаңласқа маяға
Икки кихи жарықтынар әтен. Иник улахан кинен устаханы, Красногорской кинокамераны. Бир боллаган атласы Василий Николаевичтен, ити сото ден комплексы тәрбі сүддәғы ме жанырдақ, жоғырдақ таңарттан берелевик кихи, онна Илья Романович Назаров. Бу икки кихи нар биһи оҕортахпытна хетте онуслардааха хүддәл бах хүрхтиһи ыһыах параат болар эте маяга манчара оñуулара дие спортивный оñуулар ден нар иккен кинлер мин көддөхпүнө нар иккинлер усталлар эте. Ону Илья Романович түһэрен үелерге хаалларан үетитен онна бу эхиаха национальный киноархивар документин берен наха шугенди ханы. Он был абсолютно такой мощный, прорывный человек, который снимал кино, делал трактора, ремонтировал такие спортзалы, возводил изгороди, строил изгороди. Ой, это вообще трудовые лагеря. И столько людей он воспитал, и в том числе и меня. Эн бэйэн бу саха сирин терилибите сүүс сылыгар маны киностуутун ди кино үлэхеттерин тугугар Век якутского кино. Век якутского кино ден бу үлэ биһиги фондаптыгар эмие көрүүгө бар онна эн элбэх кинематографисттер кытты билсэгин бу холобура биһиги бу фестиваль бут героюнан Тирскай Эдуард Михайлович болна. Эн кинини маннык билер этин ду кини тоғынан кепсетиякка, кепсәре. Бу Эдуард Михайлович Тирскайден сахахедин кинолюбительлер хүддах знаковый легендарный кихи. Мин кинни билбедете, только воллагана урут сахахедин телевидениен көрөр болам ди. Онна нар кини телестудия ыджит болачы. Да кепсәнә кихите. Жокускайга терабите, Жокускай кихите. Онна воллан биһа нагасыллаха Ленинградская кинотехникуму битерен баран, кален төттүрү дөдүтөр кален калбатах, үлага кирбит кинолабораторияга мастерынан онна ити профсоюз, Федерация профсоюзов кайыскатынан 1965 сыллактан Эски союз промышленного кинокамераны тахарар болбутун кенне, элбахи жарыктар болбут, олору муньян кинокружок оңоран, оғынтан сөз алғы сақахирегар бар жану муньян 1965 сыллақа бастықы конкурс теребіті, любительского кино де. Онтан ыла почти 30 сылы ол қайысқаны тутуған бәккаден үләбіті. Шүддақ үлетегер біріниләқ, олық фанатичный да мозга костейки, onun әрі жарықтанар ол. Билинги бу кине сахарин кине тахайдаргар механават кинеклат улахан диханын албахи хини үйрәп бите. Ол даннар эмехин бир сабыдылы бажанга. Салларын кандахылы. Үлелерге, устарга бидах албах уланы үләтин сырытын орбу ки. Ите олар дигнах бу қалбыт документleri жон егет тахардакка бу кумаха дохурулу батаган ихен болога киттик жоңго олох күскө тийимтебиттен олохан ден мактау олохан үлен оңора хаджагат бихи депутаттар текылларынан кемелехебит кемелехепит таганы оннатан бу маннык кине фестиваль оңохоллу бута бемие эйгене кытта норода кытта үллэхен бир көрүнгө болар онон бу манна кыттыбыт кинофестивальга кыттыбыт жоннорго олох бу профессионаллар болбата бедер багаларны билиһиде жоннор ол киймелеригер оңорбуттарыгар бу кыйыгылыгар оңорбуттарыгар мен улахан депутаттар аттыртын мактабын билдер якын багара уну бу жоннор мена бар кырдык киндер оңорбуттара билетин яхтак денеген онан бу кабарыгытер келен ихер саңал жылынан дагаттылан туран бу маннык мероприятиялар өрү бар болуунда ден якын багара мактап. Эн сынагар бу маннык фестивальлер териллердере туох солталактары. Жон урут үлелерин сараларын көрдөрөр, сөргүтер, онна кас тон режиссерин костан көрдө хүддөй токтору көрөр. Ситуациялары көрөр, типажтары көрөр. Када таңнары хаджарын көрөк концепт, кайдак жээлер баалары дей. Ол булырга хетте онуслада Хависки союз салгынын тынын маннык кихи көрөр истер. Оннан мен бир эргее турар, билген эме улахан шәрилер, жайылар боладыралар, олар эме хим бир манны кудук битерәннен ехтара, эме гәннеки бәләре көрөктәре истехтары була. Ол эме
Олары устар эме хүддах механавар надалах тиханы кинлер. Чүмік бүтүгер эн бу камера нүңүе устар жоңго тугу сүбелиең эте. Бастатан туран мен үнер көлүнага бу бэдин оскуалтын бээлерин вирге веренер оголорун түһер катскалаганы видеого түһердин онна устам баран кини халларын нада компьютерга раз тереһен бе болор олоро ме устон нада төһөкалларынан муньян баран бу Национальный центр аудиовизуального наследия народов Республики имени Ивана Жараева ден тирилте бар онна агалан тутарыргыдыр менин рабын. Ол сүддах механавар надалах дела. Üyelerge iyi beyagat жоңгутун сергегеден beyagat көрүгүдүн истигиден üyelerge халларагат onu келин iyi оголоргу сенерге келен көрүөктөрө диханыбын. Иван Юрьевич жебу сергех капсетигер мактанабын, инники аяр үлягар сетихилери багарабын. Эхиги көрдүгүт кинолетопись Якутия берини, аныгы бериге кырсыакка дери.